Ngai kublai kerpang ya baro kat kebayadon hagani meeting kejongi so khamtam ngapdiang burob ngai kublai kerpang ya gitu giriu rong ba kebarang surung panieso sa parti NPP kejongi kemidang sudah pen ayo kelama penkai kelama penjoki nagi yuripi bat kumjo nagi wei ke parti kewan join sa parti kejongi ngai kublai kerpang yo doktor ujungi bedero ukan didit boleh iyo katakan nam doktor tarai lamba kekot tak sembol kejungi iru kedai kekot iru rong ba ibala i kaperkat kaperdang la biang kepule la biang keputi ibri badan burom hakiliang borok tham don kamsu ban pensaya kualifikasi kebaidon mentah kesiwan balaya kan kecil pensai haba gede barkali kebaya election kebansawan hagi kendet por kini si banwan nginyo kecil pemanasan ngalayo i menta borok kikon kirayot jong gasit Meghalaya kejongi kila don kam ya ke jingnya teli bengin la banwan ra ya keroy kapar kajingi teli kedai kebah kematam kenang bengin la ban move ahead ya kanu conditions ya kanu kecing terang jong ikun jong state kejongi lam kum tang impor sai nganong ipikum pe ba kejongi kebaar kedai ka akor ke burom ladengim nang menyu burom prabriu kumnungin tengin burom ni kajai bru kejongi ngan ong yepi ladaginong ya lam kejongi kidai kinong penbek pai ba ka state jung kan posya klaw gi si banwan nganong bik pai ba jongi kanong rim jong ke NPP party ha jing alam jong sar Conrad ke sang ma kumu chief minister jongi ha jo ka por uder kumu national president jong ke NPP ha jing alam jong sar Preston kumu state president ka NPP party ka jo le daga kam don por ban penbek pai ba jongi ngajoyo sengau ngajoyo iba kimi agi YouTube kiong baga NPP parti kedai ke pasya siliang ba ngajowan raya ke roy ke partai konstitusi ke badon jong inomi kimat ki jongka ngaong kata la bakla pa kani ke caka ke beging kani ke caka ke bina sudah tray kani ke surok bandru pokur tengkatam kan mau pa ba kani kedai ke konstitusi bari presendo UDP mdedo NPP habikan ni kanu ke subjects keren with knowledge lagi kinong lam jong pi man lagi su hapen lam yo pai ba banwan lam secretariat we are not fit to be the politician nganong yepi balai pai ba ki jed yangi menginyakan po yang tawanya po assembly ban flag off ban kan ni ki isu kepada ban keren di development sebagai NPP government pelara nganong bikeleng kelai pendukung tu sim dari tengah keriboi kum bagikan mentan kani kawai kami sorong nang yo lalong komplit Muslim su apo skatukan ingin bu mau nong rim saka sing jagini lor kepada tam ars pak sapo kurusan ngimdai ngile lembaga pressure ngile lembaga jinon kam jong pai ba jong idai nem kanu government kepatrian dar pressure they are not fit to run the government ngan itu yapi balai kalong gumta ka sarkar NPP ngan ong ipi kadai sarkar ke lisensi ka voice jong upai ba teng jo sim ke rai bengade brai mulai nak menta ke jing ba kinong yalam kim jo saw le rai ni ki haban randendo dai nem dai na kita kedai ginong mikmat ke besisa ban telun di kakam juga steak ke jongi kami kawai ke projek ke beranda sudah tray
kayu jirun lembaga World Bank ars pak lurtam ngan sabu unong rimno namta na kalian jong ka export infrastructure kumong Dr. Bom lek pay de wat ngap ka bakaran mangihang ni lam kum tangan kuaban proof ya pi balai hawa harja karpra ka budget ging gadam tang kanda haja kurtam kat ba mentapar kala cross life ho hajar tam nagai ka dalam ladai bengi ginong mi kot batiasi kata gamla ban kiu haba kiu ka budget mur kiu ka ya kot jong ginong snong ki jongi ya bisong tho bakala don bar ki berapa tai start jong kani sarkar ka berada ke simram sudah na kata ka dawang bum tip tengah diga ram ya ga loan 4 feet ban long nomi kaman kano ka loan ba ka sarkar ka basim don lepa ka an ka rules hapo jong central government wala lay down barok state government mur ka sarkar ka laban sim kat bamon mur ka sarkar ka laban tek kat bamon ka sarkar phimut ka laban le kat bamon ka sarkar ka ke jong paiba even single mon even 1 rupees in material lots nama ka ke pisah jong paiba lalu pipai le ke road sector ngan kentang ke riboy nalor ke ni ke belade ka UG road menswa option belade belatre ku masih spa kelur duna spa arfo mentang teng biasa ar spa tam katai ke bagi kot ke mairang racking down road banu na mairang hadoha Asam bodak bar spa life ukur tam the biggest project in the state of Meghalaya from special scheme nganong yapi empat dan ke sarkar ba rakum mini project bah nan lor kata ka surok lailar ke menuju ke kolej bana po umling bami stesa betor kema katoro mduna ganyo po prapo lada trailer kumulong taw pay ba ulayay ki scheme penroy pay ba alay nganong ibi kumung Dr. Bom mjinso lay po dang tamban man ki mission ba ke sarkar lalons balai ngile kumta ngis ngau tho ngimla ban dipentang ka kam sarkar don kami ke sarkar ban wat ikilat kilenti ban promote in different directions in different stream kenang bagi berujung kin kiu hakayo hakakot hakiliang barok balai ngisna gi market lebay bontli posted balai ngi fokus ke farmer plus farmer fokus nambah kenang nongre un kiu hakayo hakakot balai ngi fokus ke education sector kenang bagi jongi ki beru kin pas ba teng dan bebahagia hagini sistem baladen kat bagi result metika sniu kataru keno ek sarkari mentaka nakabaharo ka keno ek sarkari nginong kumno ubru la makan kat bamon tangbang kan ma bawat kan kulmar yo besar ke hau pai ba uju pai ba jong sula sat menta ndai so babe tadai nakata kadawan ong yepi kan ma ba hagino kino kebenta don kam goroi kepar larangi kum kinong yalam jong pengin meda ka thok de sukor ke bukren langwir upai ba jong in position uta nakata ka daw ni mentang la perkhat nak mentangan ke by election banwan ke MP by election ngila perkhat la sani ba amdai ma perkhat utama giru pakmat jong ke parti kumno ban jet ye Dr. DRL nonglai ngilai song lai senilai perkhat bro lai pun tulik ke blok dakawai ke jingmut ni propose ya ka nim jong Dr. DR NL nonglai banlong kumu candidate jong ke parti NP ban represent jangan ke Lok Sabha bail jong bansawan ngan ong yepi ladengi yo ke jingjob ladu doktor jing yo ke jingjob kaburom mingi barok kawai kum ke state ubru la biang ke kedan ula tiblut ye ka anya ke rules dai nak kata ka daw pai ba ngabo ka jingker parle dia pi song bawan sep ya ke mohor ke biha kan iki andal apan banai ke trik election song ba ya vote hak keteng jong Dr. DR nonglai hak sembol jong ka kot un yo ek jingjob nang tabay ngakmi lenti baka voice jong Dr. DR nonglai kadai ka voice jong pai ba jong kari kasi jong